Još malo izlazi nova sezona Dragon Ball Supera. Da li će Goku dobiti novu moć? Neku jaču od Master Ultra Insekta? Verujem da će dobiti i da će to Akira Toriyama ubaciti. Idemo na intro. Kao što znamo, Goku ima njegovu najjaču formu Mastered Ultra Instinct. Također ima i Ultra Instinct obični, ali Mastered Ultra Instinct je jači. I ja bih volio da u Superu, novom serijalu, vidim da li će dobiti novi mod, a on je tu, kad se borio protiv Jairena je to dobio, je dobio Master Ultra Instinct i stvarno je uspeo da Jairena dobro udari. Mislim da ga je tad pobedio. Da, pobedio ga je. Ali da li će nova forma biti da će mu je Zeno dati ili će to biti neko spajanje Super Saiyan God ili Saiyanca plavog, a također namo izlazi valjda 2021. Nadam se da će izaći Dragon Ball Super 2, tako da ne znamo da će tu dobiti novu moć. Vidjet ćemo, mene baš zanima. To, ljudi moji, moramo prepustiti Akira Toriyami koji, prvo moramo prepustiti mangi, tačnije Akira Toriyami i onda animiranju, tako da baš me zanima da li će dobiti neku novu moć, da li će možda i Vegeta još neko dobiti novu moć, tako da to je bilo to i ćao. Ovo je bio kratak video, ali ja znam da ste živjeli, ako ste like, subscribe, a mislim da u sljedećem što sam rekao i ćao.